Day hang ni kan bagajelam me kalaya kendus dan ngong. Ya kata ka pateng jong ka zero common sense. Ku belai si benar ke subscribers baru ki bacu sutra ban pay video sa kini channel story dalo London this one. Kiwi kiri bat kiwi ki jelak ya le ban petno na ka jingdum ban be sya ka jingshai. Henry shani sengi pat kalong mar kongpong. Kajeng ya maretong bat kajeng ya keni ban ya be syaka jaka ka bat dum teliu kala ima har. Om don show ka buram ya kitemen kisan. Haga jaka ban pen ibat kedau. Promote pen ban ya kitim si tim sang. Ka bisni ka pihun. Ka berngem ka berset. Ban syong syet ya ki panba ada ka jeng beng jeng kentok. Jeng berngem jeng perset ya ki wei. Kajeng pertapat ka ong ngikwa jeng kelah. Omban sing haban pai bat pej sipang penran ya ki rengmat. Pej na kli syakjat. Ngihaban ong syano syapi. Ka social media syani syangilei. Kala long penban kum ka shlem jong ka jing ya thong plai ya kabit. Ya that madan ya laki jonggi jing bit. Lakum ki jan sekanan hayudu. Kajing sengau khan bat kajing sengau start jong ki bit. Kadai penban kajing that madan ya lakalong rnieng. Bat di tat ya ki kemi kikpa. Namar hakaba kadu ki briu ki keno. A family background. Hakaba kadu omdon kamsyu ban keli. Lakwan ya tuhi. Bangi dang yang markaju bat kitu ki kun sniang haklar. Kumbong ga ketin langrin jongi. Gas ni lelai bau-bau kiau. Yaro wat ya ka ka badai ban persyak lane dei ban ben. Ben penban ya ka ka badai ban support bat ya ka badai ban yaro. Syongset ka jit nong yalam jit nong mikmat. Maria deb jit ben kena bentiu. Tang badala day biang porjit. Jit biang yauju. Zero common sense. Ngidang yabe syaki aka. Kiba kamdum teliu. Ka social media ka skandut yaki jabing jongi briu baro. Hamadan sedang niki kojam. Kini kibaya le bichu mentah social media. Hakui ka sengi kin salong ki kemi kikpa. Bat sa shnas ndon ya kapateng ka batamay. Hangta ngihap ban syong. Kan salong kumno taray. Tangba ka syong inong. Wat kita kibakam yalade bangide kinong yalampay ba. Kidai penban kinong seng yakum kita yaneng. Kendiat ngaku aban pai syaki kemi kikpa. Bat kumjuru syakitu kiban salong kemi kiban salong kepa. Kajing pen kun daki mobile. Bat kajing pen long jing yelek kaya ki kun daki mobile. Kadai kajing perkat ke babaklah. Ngim day ban sebun tan yaki kun yaka bom day ban sebun. Namar kadai kajing penjat yakalawai joki. Ki kena skul kena samlah kini gisngi. Ki kelalong jiru haka common sense. Kadau barok kadai naga mobile phone. Namar ya kepur ke batam buat bantu ya kepuru. Berat siya ke mobile phone. Hang ni artili point na kuwa ban kerpat ya ke sorkar. Number way. Ke sorkar kadai ban bu kendono ya kar kombat mobile phone. Bat kata kadai. Nadu ka arta ke bakat nu lasyak ban bat phone. Number ar. Ke sorkar jelan lengba ke police department. Cybercrime branch. Kadai ban sim action ya kinu ki post. Lani ki comments. Kiba berngem berset. Kiba penslur ya ki kamsniu. Kiba pensyongsir ya ka imlang salang. Lani aimen sim ya ki riusniu. Ngangit bakani kadai nakabenta ka jing bahalang ya baro. Omtang ya kamenta. Henry Watt ya ki por ki bansawan. Kajela miklia kadai kajela kabarit. Kajela kabadang sadin syabaro kiliang. Kadairu kajela ritpat. Garu kasi berjantia. Kumdang idon kam ya kajingi iit bat kajingi telik. Da kabangim day persyang banwara. Ya kajing sengau ya perjat benrio.
Kajeng sengau ya perjaj benrio. Kade kanong syun ka basniu tam jong ka imlang salang. Omdon na kawipat ka bakam kraw palat. Ban ya kajeng ya teli. Bat kajeng ye. Imslam gajala meklia. Imslam garu kasih jantia. Balai ki video jong ka channel story tala London ngari upload biang ha ka channel story tala London yuan. Ki babun ba ki subscribers ki bas ya ka channel number 1. Kim Syam la subscribe ya ka channel number 2. Bat ki bala subscribe ya ka channel number 2. Kim Syam la subscribe ya ka channel number 1. Ngari upload tang na ka banta kitu ki bompat yui lani ki bompat yu osngau. Parlok sa comments. Next. Lada pistona di ka channel juga saya itu lami parlok jongpi. Lada pistona saya itu story itu lah. Lada this one.